Biyag ti tao. Hello, papagayam na imbag nga orasyo amin. Kumusta kayo manan? Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Dispensaren yon papagayam, no italaang manan na maka-upload ti pagayam yo. Sa bali manan nga episode, ti sagot mi ita kada kayo, kat mani po ti part 1, naging ti part 3. Ngam ti ingkam ipatangatang ita, kat ti umuna paset, wano part 1. Ti pakasaritaan, anapauluan, dagiti ulila, nga agayam. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Virgie, apay nagluluwa ka? Malagip ko lang amin tinapalabas. Tinapasama ka dagiti dadakkel ta. Friend, Kaslang kupit ti barukong ko. Tunggal malagip ko tinapagtang ni nanang ko. agpadata friend. Agpadata iti marikrik na. Agraduara ko ni iti kolehiyo, Ivy. Nagsayaat kat kuman na si bibiyag pa iti inak. Tapno maimatangan na ti panagraduara kon. Babaan ti ado at tulong mo, Ivy. Agyaman na, friend. Asino pa'y kumatag tinulong no saan adata, friend. Agpadatan nga ulila. Iso adata nga rutirumbang agtinulong. Kan agbinadang itirigat kan ginawa. Best wishes, Virgie, my friend. Ay na. Thank you, Ivy, my friend. Oh, at ti diplomat. Sikat ti pangisagot nak iti daytoy. Thank you, my friend. Patpatgan ka unay agayim ko. Patpatgan ka mat, Ivy. Agyaman nakmanan. Jak tumao mga agyamyaman kan ka. Tano saan aga po iti ado a sakripisyum. Saan ko amagteng ti kastoy. Saan ak amakaadal. Adun ti utang ko anaimbag anakam kan ka, friend. Di mat nagsaritaan tan di maipapan iti dayta. No makasapul kan iti trabahom, siyak mo ti sumublat nga agiskwela. When, Ivy? Iso adi kagyamyaman, ta siyak tumot ti pagadalem. Talaga akas ta ti aramida, friend. Alakat good luck ka data adwa, my friend. Okay, agawid ta nga rodan. Agur-ura yung ti landlady ta ije boarding house ta. Nagluto ka no iti pagsasangwan tayo. O sige nga rod, friend. Pagyamanan mi met dagiti ado a bendisyon nga ipapay mo kada kami, Apo. Daytoy nga rod ti dawat kan kararag mi. Babaan tinaga ni Apo Jesucristo nga Apo kan manupot mi. Amen. Malamangan tayon babalasang. Pasensyaan yun ti basit alinutok. Anya abasit, nagaduntupay na Flavia. Basit la dayta. Daytan ti regalo kan ka nagraduar, Virgie. Agyaman ak na Flavia. Nakaanos ka unay kada kami itigayim ko. Amok akailiw yun ti maadaan iti ina. Iso ano adda parikot yo, babalasang. Di kay agbain nga umasidag kada kami iti asawak. Nana Flavia. Oops, awan tag sangit. Sango ti grasya tayan tayo. Ay, hunay kayo lakit din nga ubing. Malalala, mangan tayo kit din. Agragsak kayo kit di. Maudin ton ni tatayo. Ta sigurado amarabyan manen asumangpot da itay. Napan manen si mukmon iti arak di ta kaaruba. Virgie, nakalpas ka niti panagadal mo. Aklunan nakmat nga taytan. Janos. Awan mo't nga tanti pambar mo. Janos. Adda pa'y responsibilidad ko iti biyag. Anya? Jegayim ko tinang paadal kanyak. Iso nga itata nakaturpos akon. Tulungak matigayim ko. Tapno makaturpos mat akas kanyak. Saan ta pa'y nga agasawa? No bilang lang. Agayan ayat talang. Tano nakasagana kanton, apay kasar kanyak.
Isunton ti panagsimpata. Saan ka apilitan? No di mo pa'y kaya ti makikalay sa kanyak. Iso please. Aklunan na kuman. Janos. I love you, Virgie. Janos. I love you, kunak. Sige man langan. I love you too, Janos. Agyamanak. Promise, di kanto paldaangan. Si kanto lang ti babae nga ayatak. Friend, nakapasa ang iti board exam. Ay na, talaga na ayat unay ti Diyos ka data, friend. One friend, agsapulak adagos iti pagtrabahwak. Tanoad dan trabaho, ag-eskwela kamatan. Kumusta ti panagadal mo, Ivy? Mayat mat, friend. Iso na lang takas la maikawaak. Maikawaak nga giskwela manan. Kunak no siyak ti kabakitan kada kami nga agkakaadalan. Ngam saan mo't kayam. At dapay bakbakit ngam siyak. Kasta aya, awan mat ngamin binakitan kanlin na kayan iti eskwela, friend. Basta interesado ka lakit di nga agadal, makaturpos kan tulat na. Hello, Janos. Hello, Virgiani. Agkita tayong ton madismiss ka iti trabaho. Mabalin? Ha? Sige. Agyaman na ka. Sige. Awagan kan tumanon inton madamdama. Bye. Bye. Kastoy gayam tirik na ti maaddan iti nobyo. Naragsak nga addalaok na apanagdanag. Naragsak, takas kini Janos tinagbalin a nobyo. Ay, madanagan akmat. Tamang ano. Nulukwan nakto lang. Ay, nagtagal. Kan padak a professional ni Janos. Saan amaliklikan nga adu dagiti agusto kan kuana. Sapay la kumata dinak to alilawan tinubyok. Siyak to kumalaang ti ayatan na aginggat ingana. No kasta. Saan pa'y nga mo di gayem mo? Ti maipapan ka data? Saan pa'y? Tamabainak amang ipod no. Apay nga eh. Sa anak kasagana, Janos. Mabainak. Iba inak? Kasta ka di, Virgie? Ni, saan? Adda ngamin saritaan mi. Asakam to la makinobyo no agpada kami nga da trabaho na. Anya? Virgie, nagpintas ka talaga. Kaya amo ka na singpet ka. Agyamanak. Uray si ka. Amok anasingpet ka, Janos. Dakkel ti panagtalagkoken ka. Amok adinak to paldaangan. Amok adinak to pagsangitan. Kandinak to isukat iti sabali. Promise. Sikan to lang ti ayatak. Aginggat tong palbiag ko. Ang mga no makakita kanto iti napimpintas ngam siya. Ket panawan nakton. Saan to ang mapasamak ti kasta? Jack maaramid day ta. Agbayad kan iti tuition fee, IB. At iti pagbayad mo. No kasta, nagsweldo kan, friend? Wen, iso nga agbayad kan iti tuition mo. Agyamanak. Ngam, sobra da ito Alan, idulin mo. Tanaimbag lang adda ka utom no ma-short ka iti allowance mo. Ay, agyamanak, Virgie. No idilig mo itititid ko kan ka iti nga allowance mo. Adayo adakdakkel tititid mo ita kanya. Siyempre, dakdakkel ti sweldok ita. Ngam ti sweldom idi ka sales lady. Agyamanak, friend, Talagaan na ayat ti apo ka data. Tauray kas nila ang ti trabaho kidi. Na isakripisyok matlat ta ti panagadal mo. Isa nakagradwar ka iti kolehiyo. Wen tanalaing kamot ngamin nga agdiskarte idi. Agasom da ita. Dandan ni sursurom amin iding am-amom. Tapno isponsoran dala ang ti panagadal ko. Wan
Dakkel atulong dagijay, friend. Wen, kat day tati pagbilibak unay kan ka, friend. Nalaing ka nga agdiskarte. Sikat tinang ipamuspusan iti amin. Iso nga ita, subadakmet nga rod dagiti ado a sakripisyum. Tapno makalpas ka lang iti panagadal mo. Thank you latan, friend. Kasar nga rodo na pare. Anyat kukum ngay. Mapmapanan titawan. Adayo pa'y amang pasamak ti kasta, pare. Anya? Ni, apay ngay. Nobya mo hindi nabayagan nga inararam mo. Saan? Uwan, pare. Ang awan pa'y ti saritaan mi akasta. Mabayag pa ang mapasamak na ita, pare Jane. Madlaw ang majay nobyam, pare Janos. Naminsan la nakita. Ngam nadlaw ko ang natal na ababae. Nasingpot siguro dahi niya. Uwan, pare. Talaga nasingpot ni Virgie. Na babae. Kwarta man, bakit? Pangarabatam iti kwarta, kato. Ay, bakit mo? Damag na pailang. At nagkatanga ka. Arak manan. Saan? Sigamit. Kita ma nakainom akon. Pangaramatam nga rod iti kwarta. Basta. Dahil 5 gasot. Awan, nagbayad ak ngamin iti city services. Kan kabaybayad ko iti buwisto'y balay. Aniya. Naipos manan. Apoy, naipusin tayo abang. Manumatlat maalalak nga abang dito'y balay ngay. Kat duamat la a kwarto ti papaabangan ta dito'y balay. Mas dawak ngamin kan ka. At damat permita nga agpapabang. Gam di mo pala ipangato ti abang. Dagi siya, dua pa baya border ta iti may sa kwarto. Kaasida nga rod. Ang mumat nga ulilan ademang dagi jay nga agayam. Kagat, maestra mata dyan maestra. Ni Burje. Dakilan ti sweldo na. Regular pa yan, iti pagi-sursuruan na. Sana ya? Ngam iso ti mang papaadal ijay gayam na. Simublat mat nga agiskwela ni Ivy. Agiskwela pa ilang amin ko bakbakitanan. Apay aya apakibiyangam ida kato. Kasano diyang pakibiyangan? Kung nagbasit mo labang na dito'y balay. Awa na, malugi ta. Ipangatom ti abang ta. Awan da ita asi-asi. Isudak iti at imasyan kada ta. Tagpada ta ngawan trabaho na. Kato. Amom, friend. Nakaragragsakak na si katikaduhak. Mapukaw ko amin nun basta saan na si ka, friend. Uray siyak, Ivy. Patpat gan ka unay agayam. Kaslakap sa atin ti pangibilbilangakan ka. Kasta akmet, friend. Adon dagiti nagdaldalanan ta. Doon niya ti masapul ti maysa, ipaay ti maysa. Sapay ko mataging gatong palbiag ta ti kasto pa nagtintinulong ta, friend. When Ivy, day tamat ti kanayon nga ikarkararag ko iti apo. Ivy, aday pudnokan ka. Ha? Anya day ta, friend? Friend, sorry. Ngamdiak kaya tagilimat kan ka. Iso nga ibaga kon tagpaiso. Kat sapay ko mata maawatan nak iti daytoy. Sorry. Ngam inaklon kon tinabayagan nga agdatdaton kanyak, Ivy. Ha? Sorry, friend. Agdatulagan ta. Asata lang makinobyo no agpadatan nga da trabaho na. Diyak nakauray. Ivy, kagura na ka di. Sorry, ha? Apay kumakagura ka. Ha? Agpaiso? Saan nakakagura, friend? Saan? Apay kumaguraan ka, katawan mo't dakes nga aramidam. Nahustuan ka ni iti edad.
Saan kan nga ubing tapno paritakid din ang makirelasyon? Ngam adda saritaan ta, friend. Syaktiin mo na anang dadaol iti dayta at ulagan ta. Ay, okay lang dayta, friend. Karbangan tayo amin ti agayat kan paayat. Isa maawatak dayta. Basta na niya ti pakaragsakam, suportaran ka. Iso na lang ta. Ay, may kawa akon a friend. Adda nobyom. Ang mga no napatpatugton dyan nobyom ngam siya kagayam mo. Dait na ti saan to ang mapasamak, friend. Mapukaw kun ti amin. Basta saan asi kaagayim ko. Patpatgan ka unay, friend. Patpatgan ka mat, friend. O ato yung tibayad ko iti abang mi itaabulan, Nana Flavia. Agyaman nak, Virgie. Ne, sobra matay toy. Una na, nayuna kon ti abang mi, taadamot yung trabaho. Nababaunay ti abang mi asing singirin nyo, Nana. Sa anak mat ngagpanpanayon balasang ko. Ay na, no anyaman ti mangmangagyukin ni tatayo akato. Di yu ikaskaso balasang ko. Amuyo matan ti ugali na. Sumanao no kasjay ang makainom. Paspasensya nyo lakuman. Pudno mat nga mi, Nana. Nagbasi ti singsingirin nyo nga abang mi. Kinapudno na, mababain kami ti gayem ko. Ngamin, adun ti na itultulong nyo kada kami. Ken, uray ti kadwami nga agab-abang. Madlaw nga agim-imon kada kami. Taapay ka no anagdakkel ti singsingirin nyo nga abang da. Idinto tada kami kat basit laang. Ay na, talaga mat adakdakkel ti abang da. Tanalawlaw nga amang ti kwarto nga ab-abangan da. Idulin mo kitin, balasang ko. Alaan yun, Nana. Basit matlatin na yun ko. Kwartayo mat. Ha? Sigurado ka? Wan, Nana. Ala kat agyamanak nga rod. Naimbag mat. Tana regular kagaya man iti pagadala na pangisursuruang balasang ko. Wan, Nana. Ngunay dayta na pa nagpagwapong pare. Itay ka pa'y laas sumanagaysay. Ha? Amom, makadlawakan ka. Anyamanin. Sika talaga. Manipod ang denobyam. Kanayon ang tipagwapom. Uy, inspirado ka niya. Nagtal na ka man. Rugyan nak manin ha. Intaman langan. Bisin mula dayta. Us. Mapantang arudan. Anyamat din na ngayatam itinobyom, friend. Umuna, nasingpat kan na anos. May katwa, man nakaawat. Kan may katlo, syempre, pogi. Talaga lang, ha? Nabayag ka din na nakadkadwa mo ano nakuykuyog mo dahi siya lalaki? Wan, agad-adalak pa'y laang idi. Napingatan nga agar-aram kanya. Katno apay anak ko nakaman nakaawat, naanos anaguray. Sigurado ka anasingpat dahi jay? Amangan mo't no italaang. Tado ti kakasta lalaki itan, friend. Ti amom nasingpat. Ngam singpat kita blagayam. Ngam inton naaladan ti kay kayat da. Amangan no agbaliw dan. Saan mat siguro, friend? Madlaw mat anasingpat ni Janus. Kat inyam amuna kan kadagiti dadakkel na? Saan pa'y? Kan uray no ibaga na dayta. Manjak pa'y mat Ha? Sa anak pa'y anak kasagana, friend. Pare, na-research kon iti FB tinubyam. Talaga kayang anapintas ka. Kat, nag-friend request ka kuman ha. Mabayinak sa? Pagbainam ko ma. Kit agbalinton ako marim da jay. Anya? Siyempre, ay kumpare ta. Pare, tinawag ta. Iso ang mare. Kulam tumutin ni tinobyak ah. Ha? Ayun na niya. Janus, awan ka di tikabsat na balasang. Sika talaga. Igaraw mo man ang kinasutil mo. Ang mga no adda ka ingas na kabsat no.
Awan, agmay-may sa lang ni Virgie. Jay kayim na. Agam jak pa mat nakit-kita ti kanayon ng istoryahan kanyak agayim na. Gayom. May mayat no kabsat na. Ta sigurado pintas mat na. Awan nga rot kabsat na. Ngayam bayam. Tajay to gayim na tiyak mamukan ka. Napintas nga tamat akas kan ko ano. Jak mo ha? Ang mamuam to pare. Jak pa nga min nakit-kita iti personal. Papanantahan? Agpasyar ta iti balay. Anya? Ala, saan? Sa anak pa'y aredihan. Di kagdanag. Awan da iti dadakkel ko ita iti balay. Nagbakasyon da iti probinsya. Ha? Ipasyar ka iti balay. Tapno makitam ti balay mi. Sika, kaputad dalugan nun. Tila pangip-ipanam kanya ako na. Kaya't ka lang nga ipasyar iti balay. Mabiit ta lang. Dito iti balay mi, Virgie. Dito'y gayam. Naimbag kayo pa'y tadabalayo. Ngamda kami nga'y. Agab-abang kami lang. Basit lang ti balay mi. Sana balin tinapatag at dapag na edan nyo. Asaan kayon nga agab-abang? Uwan matkit niya. Nanginangag pa iso ti abang itan dito'y syudad. Ado nga minan dagiti umagnaad dito'y. Nang runa, dagiti estudyante. Coffee? Tea? Or juice? Anyat kahit mo? Orean niya. Sa anak napili iti mainom. Arak? Kahit mo? Anya? Sika Sa anak nga inom iti arak niya. Joke lang. Agam no kahit mo? Adam mo tarid wine. Saan? Okay nga Rod. Mabit lang Tagtimplak iti inuman ta juice. Agawid ako nan. Madamdaman ton, Han. Itulod ka ton. I love you, Virgie. Janos, inarakop nakmatan. I love you. Sorry. Gamdya akong magawitan tiriknak. Janos. Bueno, gagayam, danggan iti sumarunong upload ti may kadwapasat, wano part 2 ti pakasaritaan, paulwan. Dagiti ulila, nga agayam. Dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Insurat ti pagayam yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless iti tunggal maisa.